Dobar dan. Vinar je Simić, Miodrag Simić iz Aleksandrovca Župskog, sela Drenča. Nov proizvod na našem tržištu koji do sad nisam sreo, kako kod nas, tako i u svetu, da je vino baš od vina. Šta to znači? Ima Kupinovo vino koje se kod nas prodaje, to je Kupinov sok koji je rađen sa alkoholom. A ovo unutra i ovaj proizvod je Kupinovo vino fermentiralo, znači voće je fermentiralo, stvorilo se vino i tako vino zaslađeno sa medom spakovalo se u ambalažu, znači prirodno proizvod 100%, s time što ovo vino nema konzervans u sebi, konzervans je med, jer svi znamo kako je med, koji je to konzervans i šta sve med sadrži u sebi, što je isto da je jedno prirodno svojstvo tog pića. A i potrefila se i boja, eto, etikete urađene u skladu sa vašim dizajnom. Od voćnih vina, znači, pored tih kupine, koja se jedina proizvodi u našoj zemlji, od svih imaju drugih proizvođača, Vinarija Simić je uradila isto i vino prezentuje vino tajna, vino od maline, kao i vino od jagode i vino od borovnice. Znači, opet podsjećam da sva vina su fermentirala, vino je fermentiralo, stvoreno vino, ništa nema da ubačane, ni alkohola, ni ničega drugog, sem, znači, krajnjeg proizvoda soka koji se pretvori u vino i tako se zaslađen, pakuje se u original ambalažu. Šta je još bitno kod ovog proizvoda? Bitno je to što ovi proizvodi mogu da u toku godine, da li je decembar, da li je januar, znači nije bitno njihovo vreme zrenja tog voća. Znači iz hladnjače može se proizvod uznek da se fermentira i u decembru kad ga nigde nema, napolju kad je temperatura, znači ispod minusa. Što isto daje, mislim da daje to neku nominaciju tom proizvodu, što može da se odradi proizvod u bilo kojem vremenskom periodu. Dalje, napomenuo sam, znači, da ne postoji ni jedan konzervans u sebi, a vino je sa 5% alkohola. To je, da nije toga meda, to bi možda trajalo nekih sat do 3 sata u prirodi i ne bi ni postojalo više vino, bilo bi sirće. A rok trajanja ovakvog vina zbog meda je 18 meseci, baš samo zbog meda. A inače, to vino može da traje faktički više godina. Nikakav problem nije, ali zakonski mora zbog meda da bude 18 meseci, najviše 18 meseci. Jedinstven proizvod, nisam do sad susreo ovaj proizvod, ni ovde, ni u svetu. Volio bih da je probate, da i vi vidite kako je to unutra. Hvala lepo.